2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 2 lagi. 2 lagi. Oke, Teh, masuk, Teh. Teh, oh ini pinangnya. Jangan nanti kalau panen nanti dijual sama kami aja ya. Uangnya untuk kami. Oke. Bawa sekarang langsung lapor ke posnya, Bu ya. Oke ya. Hati-hati ya. Lapor ke pos, Bu ya. Nah, ini atas nama Pak Rajumin.